ngira ngo rero reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese mudukurikiye kandi mukaba mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ikaze hano kuri Shema Anartike, ikaze mu biganiro byacu, ikaze amakuru yacu. Rero twibanda kuri byinshi, turebera rimwe amakuru na byinshi bikomeza kugenda biyavugwamo. Namakuru arimo araturuka rero kuri front line ni ikoreshwa ry'amadrone. Mu by'ukuri urabona ko ibintu bitoroshye. Ni mu gace ka Rugezi niho twerekeye, ndetse muri aya masaha ya mu gitondo tugiye kurambura page zikomeye cyane ku makuru arimo araturuka ku mirongo y'imirwano muri aka gace ka Rugezi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru avuga ko ingabo za leta ya Congo FARDC zakoze ibikorwa bya gisirikare bikomeye muri ako gace mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 25 Kanama 2026. Tugiye kujya twibanda rero ku makuru asa naho ari breaking news, amakuru abagezweho kugira ngo mubashe kumenya byinshi cyane. Niba uzi ko ari ubwa mbere, kanda kuri like usubscribing kugira ngo amakuru menshi cyane akomeze kugenda akugeraho ku gihe. Nkuko aya makuru abivuga, FARDC yaba ngo yafashe cyangwa yigaruriye ibikoresho byinshi bya gisirikare nyuma y'ibitero by'indege zitagira abapiloti zizwi nka drone ndetse n'imirwano yakomeje ku butaka. Icyakora kugeza ubu itangazo ryigenga ryemeza ubu buryo burambuye cyane bw'ukuntu ibyo bikoresho byafashwe ni iryashyizwe hanze n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, bashimangira ko bigaruriye ibikoresho byinshi cyane ndetse umubare wabyo ukaba utaratangazwa, ariko bakavuga ko mu gace ka Rugezi ariho intambara ikomeje gusakiranya impande zombi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ibitero by'indege zitagira abapiloti, ni ibikorwa byo muri Rugezi bibaye nyuma y'imirwano y'ibitero by'amadrone bimaze iminsi bivugwa ku murongo wa Minembwe Rugezi. Raporo zitandukanye ziragaragaza ko muri aka gace impande zihanganye zikomeje gukoresha drone n'ibikoresho biremereye ku rugamba mu bitero ndetse bigiye bitandukanye. Hagati aho ngaho ibitero biri infantry nabyo bikomeza kugenda byumvikana hano kuri front line. Guhera ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani, AFC M23 yatangaje ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagabye ibitero mu bice bya Rugezi, Nyaruhinga na Mukoko, aho yavuze ko harimo harakoreshwa mortel ndetse za milimetero 82, drone za kamikaze ndetse n'ibikoresho bya Kieti akanyerezo gatandatu. Icyo gihe rero bashimangira ko bakomeje kuraswaho, ariko muri iki gitondo rero FARDC itangaje ko ikomeje gukubita abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nkuko amakuru akomeza kugenda abivuga. Ayo rero ni amakuru menshi cyane dukura impande zose, twavuga tuti tuyabagezeho kandi tubabwira uko situation imeze. Aha ni kuri front line muri axe z'urugamba niho hakomeza kugenda havugwa amakuru nk'ayo ngayo. Ni ibitero bishya rero birimo biragabwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ku bice by'inyeshyamba za M23 nkuko amakuru aturuka muri ibyo bice arimo aragenda abitangaza. Amakuru rero avuga ko kugeza amagingo yangaya guhera ku itariki 20 Rugezi na Nyaruhinga ndetse na Mukoko byakomeje kumvikana ibitero bigiye bitandukanye by'ingabo za leta ya Congo FARDC, aho imirwano yo ku butaka rero nabwo yaje gukomeza nkuko amakuru abivuga. Nyuma y'ibyo bitero byo mu kirere rero bikomeza kugenda byumvikana, amakuru mashya avuga ko n'ubundi imirwano ikomeza kumvikana ari yo ku butaka, aho ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB wa za VDP mu by'ukuri bakomeje guhangana n'umutwe wa Twirwaneho M23 ndetse na Red Tabara. Iyo ni imitwe rero ikomeza kugenda ihangana n'iyi coalition hano ku kibuga cy'imirwano. Izi nyeshyamba zikomeza kuvuga ko guverinoma ya Congo ikomeje gufashwa n'abacancuro bo mu itsinda rya Wagner Group. Izi nyeshyamba zikomeza kuvuga ko aba barwanyi
bakomeza kugenda rero bahabwa ubufasha bugiye butandukanye hano kuri fronti line, bagashimangira ko rero ubwo bufasha bwose bukomeza kugenda rero bubagabaho ibitero uko bukeye n'uko bwije, cyane ko kenshi cyane rero izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 cyo zikomeza kugenda zitangaza. Rugezi ni agace gafite agaciro gakomeye cyane mu rwego rwa gisirikare kubera aho gaherereye ni mu misozi miremire ya Fizi hafi y'umurongo wa Minembwe. Raporo zisesengura umutekano w'umurasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zigaragaza ko aka gace kari ahantu hakunze kubera imirwano no guhangana ku birindiro. Icyo nicyo wamenya ku gace ka Rugezi. Ibikoresho bya gisirikare rero bivuga ko byafashwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC nk'uko imitwe ya Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC babyitangariza. Ni amakuru avuga ko hari ibikoresho byaje gufatirwa muri utwo duce turimo Rugezi, Nyaruhinga na Mukoko nk'uko amakuru rero akomeza kubitangaza. Nyuma y'ibitero byo mu kirere, amakuru mashya avuga ko imirwano yakomeje no ku butaka, aho ingabo za leta FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ibashyigikiye ariyo waza VDP, uretse ko ngo batakinashaka no kwitwa abashyigikiye ingabo za leta ya Kongo FARDC, ahubwo bagomba kuvugaho kujya bavugwa abashaka kubohora igihugu. Ndetse kandi ku butaka bw'igihugu cya Kongo baritangariza ko rero bafashe ibikoresho by'inyeshyamba za Twirwaneho Red Tabara na 23. Rugezi ni agace gafite agaciro gakomeye cyane mu rwego rwa gisirikare kubera aho gaherereye nyine mu misozi miremire ya Fizi hafi y'umurongo wa Minembwe. Raporo zisengura umutekano ndetse zikanerekana ko aka gace ari kamwe mu duce dukomeye cyane, ariko kandi kugeza amagingo yangaya ibintu bikavugwa ko kugeza amagingo yangaya rero ibyakabereyemo bikomeye cyane. Aka gace rero ikindi kintu ugomba kumenya cyangwa se imirwano yabereye hano muri Rugezi nk'uko bivugwa, higaruriwe ibikoresho. Aba bagabo rero banze gutangaza imibare y'ibyo bafashe cyangwa se mateko zirimo gufatirwa ku kibuga cy'imirwano, ariko n'ubundi amasoko agiye atandukanye, ubuhamya butangwa n'abaturage birerekana ko ngo izi nyeshyamba zahuye n'igihombo gikomeye cyane aho muri izo zone, muri izo axe. Bati rero inyeshyamba za 23 zahuye n'igihombo gikomeye cyane hano muri zone axe z'urugamba kuri fronti line. Ayo ni amakuru arimo aragenda atugeraho, ni byinshi cyane natwe tuba dukomeza kuvuga ngo tugende tubagezaho, tugende tubabwira. Ni intambara ikomeje guhanganisha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ni ku kibuga cy'imirwano rero niho hakomeje kugenda humvikana amakuru, humvikana ko urugamba rwamaze kuba imberengeti, ndetse kandi ukabona ko ibintu bitoroshye. FARDC ikomeje ibikorwa byayo bya gisirikare byo guhangana no guhashyana n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ayo ni amakuru abakomeza kugenda atugeraho, bikaba byinshi cyane tuvuga tuti tubagezeho kandi tubabwire, byerekana rero uburyo ki urugamba ruhagazemo ndetse n'uburyo ki intambara ihagazemo. Rugezi rero ikomeje kuba ahantu h'ingenzi muri iyi mirwano, aho imirwano yo muri Rugezi simishya. Mu minsi ishize impande zombi zakomeje gutangaza ko zagabye ibitero ku birindiro by'uruhande ruhanganye. Guhera ku itariki 21 Twirwaneho yatangaje ko ikomeje guhangana mu bitero bikomeye cyane, aho FARDC ivuga iti ingabo za leta, abarundi, imitwe ya Wazalendo, abacanshuro, bakanongeraho rero ngo umutwe wa FDLR babagabyeho ibitero bikomeye cyane ndetse mu duce twinshi cyane. Bakanashimangira ko rero intambara ikomeye, kandi baje kugaruka bavuga yuko ngo igisirikare cya guverinoma FARDC gishaka kwigarurira ibice byose birimo na Minembwe. Hari umuntu wambajije ikibazo cyiza cyane gikomeye cyane, arambwira ati ariko FARDC kuki idafata Minembwe ngo ifate Goma, ifate Bukavu cyangwa se na Kavumu yifate? Ibyo bice rero ni ibice bikomeye cyane nk'uko nawe yabitakaje bigoye, kuko nawe wenda mbajije icyo kibazo nagusubiza muri ubu buryo, nakubwira nti kugira ngo izo ngabo za leta zibitakaze hagiye ibitambo bikomeye cyane kuri abarwanyi b'inyeshyamba za 23.
nazo rero kugira ngo zibifate nyine nk'uko bivuga bizasaba ibitambo bikomeye cyane kuri aba barwanyi b'ingabo za guverinoma ya Kongo. Icyo nicyo navuga, kubera ko ni ibice bikomeye cyane. Ntekereza ko nabyo bice buriya 23 rega ifite. Ibi byose rero bigaragaza umurongo wa Minembwe Rugezi ko ukomeje kuba kimwe mu bice cyangwa se kimwe mu bibuga by'ingenzi by'imirwano biri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho rero harimo harakoreshwa amadrone, ibisasu biremereye, ibitero byo ku butaka. Umutekano w'abaturage uri mu byibandwaho cyane uko imirwano ikomeza muri aka gace. Rero impungenge zirakomeye kandi zikomeje kuba ku mutekano w'abaturage. Rugezi rero n'imidugudu yose ikikije Minembwe haravugwa intambara ikomeye cyane, aho raporo z'itangazamakuru n'iz'umutekano zirimo ziragaragaza ko ibitero by'ibisasu by'amadrone muri aka gace birimo biragenda bivugwa kwibasira ahantu hagiye hatandukanye, by'umwihariko mu birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Kugeza ubu icy'ingenzi rero ni uko aya makuru ari amakuru yaje kutugeraho kuri uyu wa 25 Kanama, avuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo barakoresha ibikoresho byinshi bya gisirikare muri Rugezi. Nyuma y'ibitero by'amadrone rero imirwano yo ku butaka ikizwi nka infantry irakomeje. Ibyo byose ni ibikomeza kugenda bivugwa ni kuri front line, ni ku kibuga cy'imirwano. Rero niho tuba turamutse dukurikira inkuru zose twavuga tugende tuzibagezaho. Bakunzi bashema Antarctique, reka nizere ko mumerewe neza cyane mu bice muherereyemo. Nizere ko Imana irimo irabarinda kandi ikabikomeje kubongerera umugisha. Nicyo cyambere. Reka rero mpinira aha kandi mbashimire cyane, mbabwire ngo Uwiteka nabagiriye neza, abahe kuramba guhoraho, akomeze rero kongera imirimo yanyu, mugire ibihe byiza. Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Ngayo amakuru ngibyo ibirimo birakomeza kugenda tugeraho, twavuga tubagezeho kandi tubabwira uko situation n'amakuru rero byifashe hano ku kibuga cy'imirwano. Murakoze cyane, murakarama, mugire ibihe byiza. Imana umugisha nibikomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora.